Hello everyone, welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय. So guys, दिनै जोंना convocation program दङ. So we are lucky ever first माने convocation जादों जोंनि इउनिभारसिटियावहाय. So बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. So guys, এয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ধুনিয়া ধুনিয়া সো এবাৰ হাই কৰি দিয়া খাৰসা এফালে সুস্মিতাৰ ফটোৰ পুৰা ৰমতাক ফটো উঠাই দিম जोंदा प्रग्रामाव सफैबाय ओमफ्राय प्रग्रामाव सफैनानै बयबो फटो लानाय भिडिअ लानायाव बेस्ट बेनोसै देलायना फैनायनि प्रफिटआ फटो लानायानो मेन सो नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जोंनि फिल'सफि डिपार्टमेन्टनि बनायनाय प्रग्रामनो सरि गार्डेन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे जाबाय जोंनि जानाय लोंनाय এখন বেলেগ দায়িত্বশীল সমাজৰ কাৰণে যাব যেতিয়া পঢ়িব আহে পেছাৰ ছ'চিয়েলত মনটো ভয় থাকে লগতে হাই দিব লাগিছে খুব আনন্দ কৰি থাকিব লাগিছে আই এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে আনন্দ মই আশা ৰাখোঁ কাৰণ আজি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সত্যং বদ ধৰ্মং স্বৰ মাতৃদেৱো ভৱ পিতৃদেৱো ভৱ আচাৰ্য দেৱো ভৱ অতিথি দেৱো ভৱ यन्नन्न वदानि कर्माणि तानि सेवतव्यानि नो इतरानि अस्माकं सुसरितानि तानि तयोपासानि नो इतर ये के सस्मश्रेयसं ब्राह्मण तेसं तयाय असेन प्रसच्छव्याम एष आदेश एष उपदेश एष दुनासं एवमुपार्हिषितव्यम् কথাটো হ'ল যে এই শেষৰ যিটো বাণী এইটোৱে হ'ল সত্য কৰা নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰা নিজৰ অধ্যয়নক লৈ কেতিয়াও এলেহুৱা নহবা নিজৰ মাতৃক দেৱী সমান জ্ঞান কৰিবা নিজৰ পিতৃক দেৱতাৰ দৰে জ্ঞান কৰিবা নিজৰ শিক্ষক আৰু অতিথিক ভগৱানৰ দৰে জ্ঞান কৰিবা সেই বস্তুসকল थांनोसै गाइस दाइना जानाय टाइमाव फैगोन जानाय टाइमाव हेल' स' जों दा थांगासिनो ओमफ्राय रुमाव दसे रेस्ट लाहैनोसै इनि उनाव ओमफ्राय फैफिनगोन ओंखाम उखैबाय गाइस ओमफ्राय जिरायना दङ रजिदा बिदि रजिया ओंखाम उखैनानै जाला दाबो ओंखाम होआ मा समाव मोनजायो मिथिला आरो जानानै थांसै ओमफ्राय नायथाव माने इभिनिंनिफ्राय कालचार प्रग्राम दङ दां नायनोसै जेसांखिनि खोन्थिनो हायो आं नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन